Toi whātālofa le tātua tunu le whai unga le neiva yaso, ai usi mai le whaafonga sa isi whaopopongo tātua talafau mai Samoa. Wa toi amatalia ni ngā ruenga whaalelei e leino paipol swawai, le na whaalanga i nei tā whenga mai lo longa mamafa, le amatatu le si ufanga nga iatu i puapua, sa i pipi sa asa aimasa lemo. O le teimi mo le wawa ai ele tūlanga whaalanga i na, o ala lau papa ma wala si mai le motetele i sala whai, e iei le awala i vai a ata, o le awala si mai sa papalii, o le awala si mai tapu ele ele, o le awala lau papa i malio lio, satu pa i tea uta, ma le awala si mai lano. O fio anga o lano se tasi leo a fio anga matua mawhatia umatele o a inga, na lo fia le sua vai mai ta whenga, le tele o mauta malawa. E o mai le teimi o telefon, e le i repotia lava se tasi wa a fia pe ma o mau se soifua mai neia a fianga o lo longa mamafa i le moto tele i sala whai. O se teimi o lea wauli walata i le tu lai tonu, na toe whaaola tuai foi male e le tise la tau sa moto sia, mai sampa pali e o atu i siu whanga. Ao nisi o vaenga o whanga e anga i atu i a opo, o lo ngā lulue atu i ele o whenga luenga al malu si anga tau e le tise ma le pūlenga o le suawai, e na ia toe whaalelei atu ia au unanga mo le mamalu o le atunu. O te munga mamafa malo longa o lo lapta ia i le atunu i le vai aso nei. Ona olo i lungo Samoa o susuolo au maia ti munga mai le tui sa sae matu. E a fiai no fuanga mawale lalo o ele solo, ma ainga e nonofo lata ne vai tafe. E pei on sila fia, o a pia e tele ina a fia mai lo longa fisuia ingo le tau. Pei tai, o se teimi mo mole o tele aia a fia ngai a wala sima, e lo tato mo te tele sa la fai. O le aso le nafi na tu fantasia i le au fai pisi nesi o ati na e te tele le antunu, ma wha ailo ai e le fionga le minista o ati na e te tele ma whela ua inga o ala tele, le fionga olo a fiti va ai, lona talitonunga mausa le, o fuanga ma moi mitinga o whaata tia le vanga tu ma o te whela ua inga ma ati na e te tele, o whaata tia nei mo le lua whelua se fulma le tolu lua whelua se fulma le valu, e talitonu le fionga le minista, a mausa li, mauti noso o tanga o whela ua inga le lau ele sami ma le vani monimo, i le fuafuaina le leile o ati na e te tele, o na au sia i leo sini au tu o lo o mo o mia. O nisi o na vatau o whaata tia le pūlenga mo ia fuafuanga te tele. Ia whaanga waaina ia la whanga i me te tia fō. Wha mausali le loto i whare. Ma wha maite le whaatupula ia o le tamau ainga. I so se tū o le soifuanga o tangata umo o Samoa. Ina ia le ai se tasi. E tuu au noina. Whailo foi le fionga le minista i se pepo wha amtalanga, o le nei vahenga maoti ma le li o ana au onanga, wha apea ma le matanga luenga ma wha ala putonga, pūlenga le malo mana paanga umai whaisau iai. O lo au fia i fo i se ilo i longo le tūlanga na iei ngā luenga wha atino, na wha ata oto i le fuafuanga ma mau mo whila ua inga watuana i atu. Peitai o le wha moe moe maa walunga, o le whaelua mai leo isi ngā luenga mo le isi 5 tausanga. Whaatase ma ngā luenga sa ili mo le ati na e mamao whila ua inga ma ati na e te tele, mo le luma na e manuia o lo tātou o tunuu. Sau noa le fiongon minsta wa mai a foi on te pena ina le whaavaa o fuatia ai le tūlanga o le aiai whaatinonga, whaatase ei mo na tupe mo mia, mo lona whaatupe ina. O le sau ninga sa whaatase le fiongon te mai tai pālemia, le fionga le fongfitalai, o minsta o le kāpeneta mauna langolango. Le taitai o le tuangai, ia fontoe pia lo wafo. Le taitai fono man mamalo komiti whaatono le pūlenga o vaenga maoti ane malo. Taitai fono le komisio ngā luenga le malo, o suyo pa anga sa mome ya tunu i fafo. Ma pisinisi tu maoti o lo whaipa anga whaatasi man tanga luenga, o whila ua inga mati na ese. E se whailua inga lau tūstala, ma le taitai o le vang whaupu whai le JPP le aso na nafi, le whionga tula epa lupe soli aisa i le malia le ngoi. Na ia tu ina tuaisa na whautuanga i le whionga le minister wha la putunga waa Samoa.
E le lape le na tula mai le whaai unga le vaiaso, e le tolo atoe le malanga se mai o le waa moe mai se vai mai le tula e whae maasani ai, le na taunu mai le wafu in muli whanua wa lata le tula e iwa i le pō, o le whautuanga ma le tua lalo le teitai o le vaeng whaupu whae le JPP, mō le anga i le rumanai, e tā ua tui risi mō le tupe maua tātua tunu, sa te tau waio na malanga atu sa isi waa, e au mai le pāsese lea, ai ia ave pēr wha mua i o tātou tangata nuu, o i lātou ia o lo tautua ina le atu nuu ma le whainga malo. O se tasi o tu alalo tui le epa i le whainga malo, mō so se sau ninga wha le malo e meise au o nanga uma amtanga ruenga le malo, e tā ua tele le tau sisi o le teimi, mai a vea i ta itai ma wha uru lunga amtanga ruenga uma, ma wha ta ita inga le lei, o le tau sisi lea, o ni teimi ua wha tūlanga ina. Wa whailo mai le whai unga o le saidi linga ma le asia singa, a le vaenga e ngafa ma le mata i tuwina lo le malai wa lele i whangali ilo na saonga le mu. Whailo mai e le sunga whawoo, wa mahe ale lato wa asia singa, ma wa mai e foio no lato swala upule ma le pulenga o le malai wa lele, ma tu i nā tu iai vaenga o le malai wa lele e ao o na wha le leia tili ma wha mahea, e pei olo o iai vaenga o le awala e se e ai wa lele, e maupo e le ngatasi, mai au foi o na whaala mole le tā mai le tūlanga o lo o iai, ai maise o le sua le o lo i le pito i uta, e mawhai o na whaalanga i nei ti munga, o le malai wa lele foi, e le i mai o na makaina, e o foi le vaenga e pakai wa lele pe atulau ele, mai le o iai foi le tusi wha maonia o le Aerodrome Certificate, e mauti no ai wale lei ato atoa le malai wa lele. Sau nofa wo'o, o lo tādia foi le reporti o le follow-up audit te parcel, ma ua uma foi o no lato whelua i malimtanga luengo le MWTI, ma soala o pule vaenga uma mo le saunga le mua le malai wa lele, mo fe malanga inga le atu no. O le vai aso neile na wha ai loa e se saunuanga le fionga le minista ia olo a 450 va ai. O le a mata i loa isi ngā luenga e toe wha le leia anti le malai wa lele i whangalii, e le tau e lua tesi ma le 1 miliona Tala, ma isi vaenga o le malai wa lele, e pei ona toe te Tala i nei. O tātou talafauia mai si o tātou tunu i Samoa, man riel whai ungal vai aso leo wha fonga, wha soifoia.